الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين ثم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لبتمها مسلم أخنا أخت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ආදි කීර්ත කුර්ආනුගේ බගරා සූරතුගේ සතේක 54 වන ආයතුන් පරිගම්මිරේ ගේ ෆිලාවල කුරියක් ගෙන්දන් හැම ජීවාමි වනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මියායිත් හොගා ඉලාහ් ගරුතකුන්න ඉලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදරතුන් කුරිමති කරවා එකියකි ඉම්තිහාන තහගවා හග බයාන් කරවා ෆමිවයි मी दुनिया की इम्तिहान फुरिगमवा थने इमा दुनिया के इम्तिहान तक और में कितरिवान है मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला तफातु एक इम्तिहान तक फुरिमति करवा और तहंगे कितरिकम फुरिमिवर अल्लाह सुब्हानहु व तआला बल्लवा वडगन्नवा अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही वसुगा अंगवा फमिवनी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ آد كيرت قرآن کے میایت ہوگا کریم وسلنے فدین اللہ سبحانہ وتعالی ارتکم امتحان کروا گتوگے خبر دبا فبیونی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم کرہورن تیم اللہ سبحانہ وتعالی تیبابہم امتحان کروا حسین दुनिया का तिनो अल्लाह सुब्हानहु व तआला तिबाबिहुम इम्तिहान करवा हुसीमे तिबाबिहुम का ईमान कं होरी मिंबर तिबाबिहुम खैत्री कं होरी मिंबर हाम बगंदाने में इम्तिहान तकम तिबाबिहुम तिनो अल्लाह सुब्हानहु व तआला होरीमति करवा इम्तिहान तकम ने तिबाबिहुम का ईमान कं होरी मिंबर इंगंदान दीनुगा तिबाबिहुगा साबितुकम होरी मिंवर इंगिंदानी अदि मी दुनिया के कंदत्तक तिबाबिहुम कैत्रिवा मिंवर इंगिंदानी मी इम्तिहान तकम नेवीमा वला नबुलवन्नकुम
hama karharun tiyabamihum imtihanu kurabwa hushima bisay'in minal khawfi bisay'in minal khawfi biruwari kandatta hotere wahi tiyabamihum biruganna zatu ke kandatta hoterin kankam meduri kurabwa mi duniyega ebahori insanu ga hittakan intiha daraja biruwati kan anna kankam ebahori eggam gaves khandu gaves wayaga tere gaves eggam ga hinga kankam ves khanduwati hinga kankam ves wayaga tere ga hinga kankam ves mihuriha kamaki Allah subhanahu wa ta'ala karha kuladumanda kamu tere hinga kankam Ima Allah subhanahu wa ta'ala yanggawani tiyabamihum biruganna zatu ke kandatta hotereng eki kankam meduri kurabwagen timang Allah subhanahu wa ta'ala tiyabamihum imtihan kurabwa husin ade alunamen biruganna zatu ke kandatta kurimes midinne wihen mai Allah subhanahu wa ta'ala mi duniyega labwa fawe egotum misalaka gada vissara gada waya misalaka adi vida gugurum fada kandatta honu meri insanunge ebbes baru eri kamen neikkanka Allah subhanahu wa ta'ala hadratun Allah subhanahu wa ta'ala kurimati kurawwa kankam mikandatta haki mikankang hife hetnumuge baru wang onna kame wiyanudi hife hetnumuge ebbes bare alunang insanu nakanni kanumati mistahmu daturu kofada irwa swargada koligandu ennani ein koligandan hifehetmuge ebbes bare alunang nakanni Allah subhanahu wa ta'ala kafarunge wahakata bes bayan koddewa fawe kanumati ga Allah subhanahu wa ta'ala hadratun emi honnabes musibah itta kurimati korwa hindu bodit imtihan ta kurimati korwa hindu emi hum bes birum fikkanda gandawar emi hum Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga ades tannawa emi honnabes nge hisab kala kodigam wa kenge timanname mihar mutibe haratun salam korwa kam gawanama Mihata ketige be ilahan imam be rangal gotuga duniye gole ne kamuge yagin kan emi honde hen nawas hiki pustana kan ade uma ke horiha kam hadan tigende ewa hatan Allah subhanahu wa ta'ala kirit Quran ga bayan ko debwa fawe hima biruganna zatu ke kandatta bishay minal khawfi tiba mi ga hittaka birurikan Veri veganda pada kantatta kurimati kurabwagum imtihan kurabwa hushina khasako tobi ikomyanna kantatta adi ege terega insana yammi jehe ki bali was salakam mi hak bayyeve e baliga gina dostage dam fishima ena fikru bodwa gibe kambodwa gibe parabboda mayu swa gibe marwedanati birugane Dunia gati manna yang ulun di munu duas kalau hada made mifada kang baymi yang hitangara emi yang kambodo untang ituru gende subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala yang gawani Allah ga'alu tafung ilah subhanahu wa ta'ala mi dunia ga imtihan kurabwa hushime adi mikotam mi kurimati kurabwa imtihan tahaga terega mi istakunnang emi hanga hittaka birwari kang annazatu ge kangkam adi Allah subhanahu wa ta'ala mi hum ge hittaka birwari kang weriwa fadegi kangkan labwa fa iktafat eki bawat makhluqat Allah subhanahu wa ta'ala fadwa fa mi duniya arumenge lola nufenna eki makhluq tab sebabe adi Allah subhanahu wa ta'ala khanduga adiga birwari takandata ke labwa fa Allah hiddevi taktiga terega mi bimuga Allah subhanahu wa ta'ala fawe adi lolan henna dadi kudi virus tahu gesab ballava dadi kudi virus tahu gesab nurakka teri balita fetri ngedani ege sab ngatabba ko marwege ngedani ekamuge nurakka teri kam bodo ekakone kaga khairiwan nukare darajang e birwore kanga be fetri gende ema Allah subhanahu wa ta'ala ngawani tiyabamiuga hittaka birwori kan anna fada kankam meduri korabwagen Tim Allah subhanahu wa ta'ala tiyabaming imtihan kurabwa hushima
mi horiha kama komenga hita gennamvi Allah subhanahu wa ta'ala ge kuladumandakama ilahu ekkawandakama ilahu subhanahu wa ta'ala gustohivandakama mi duniyega ibves kamen Allah subhanahu wa ta'ala ge irada fulala ge menu hingane kam mi almenga hita gennamvi kankamaki walanabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i adi bandoha hunu kan kurimati kurabwa was imtihan kurabwa husayna Allah subhanahu wa ta'ala bandoha hunu kan bayak imtihan kurabwa wajjanama wasamadadi kuda hindu kolag terega e bayakan Allah subhanahu wa ta'ala thadu madu kam fonwa fa e bayge horiha tanawas kam gendawa Allah subhanahu wa ta'ala e bayge teriya bandoha hunu kam thadu madu kam Allah subhanahu wa ta'ala fonwa fa mi istam imtihan karabu mattaka Allah subhanahu wa ta'ala ifada kangang ikurimati karabu nihwima minal ju'i walanabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i adi bandoha hunu kamu getere bandoha hunu kamaki Allah subhanahu wa ta'ala galutakunna kurimati karabu imtihan ngai imtihan Allah ilahu galutakum salam kurba emi hona Allah ni'matakum Allah rizqu debba hindu bodwegam wa ni'matin ngai bodwegam wa ni'mate Allah subhanahu wa ta'ala hadratum e mandoha hunu kam imtihan ebe salam kurba ebe kan Allah ga tanawasrodi tiyagi rodi Allah subhanahu wa ta'ala mi barakad debba hindu bodwegam wa ni'matin emi hona elibigan diai adam yannani wa naqsim minal amwali adi mudatan uni kurabwaga wa naqsim minal amwali tiaba mi hanga mudatan uni kurabwaga mes tiaba mi imtihan ta kurimati kurabwa husima Allah subhanahu wa ta'ala debwa itte mudalaki dunia ke tanawas kamaki ya Allah ga milkengai आदम के दरिया गतंग अल्लाह तके देवनी खलीफा गुदगा इन लब्बा एतके दी बल हट्टंग अल्लाह इना में हवाल करबवनी ये मुदलकी ये तनवस कमकी इरोदी बरकात के अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हदरतुम इला सुब्हानहु व तआला देवा फावा व रब्बुल नियमतिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मिलके इंसाना गोती बेले हट्टुन तरीका एक अल्लाह सुब्हानहु व तआला इना हवाल करबवनी e muda hayogotuga belehettu ein demwa zakai di sadagai di haduga jifo mi honna ehi tarikam for koddi kantat takurumak enang Allah subhanahu wa ta'ala wani anggawa amur korabba Allah halakad devwa fawa tanawas kam Allah gendawang irada korabba mi tanawas kam gendawa adi ein bayang uni korabang irada korabba bayang bes uni korabba Allah subhanahu ekkom gendawang irada korabba hina ekkom bes Allah subhanahu wa ta'ala gendawa fan mi duniyega Allah subhanahu wa ta'ala lebbi emme tanawas miyaki emme musad miyaki Qarun Musa alayhi salam Allah hingawi enaga mudalu zakai nangawa ehinduga Musa alayhi salam zakat gawa ke adakkum Fir'aun ga hita tasawwur wegen dia Qarun ga hita tasawwur wegen dia Musa gafan e visna wada gannawani thimanna ge thanawaskan nigula gannawani ko takame de visnawani miyakon ebbesejje timana nujene heda qura subhanallah ena Allah debbi thanawaskan ge macca syukur kuranne go mihen ena ki Allah thanawaskan debbi ma ekama bodawe gati hiburu re gati tawmu ge mihun ge terang ena nukunna hedo ena ge holi farikama nalakama ena lahun ena ala hunna riti ferama mikankam fenna hinduga baymi honna bunave ifada tanawas kam na harman bas debbi namai ifada mudawari kam na harman bas debbi namai enna was iman kam ga hoyorin nang enge ei imtihanek Allah kurimati korba hani imtihanek ballawa e musandikama e tanawas kama e tiyai kama elibe emha wasilataka mikangan Allah subhanahu wa ta'ala gendamang irada korbi nama hindu kolendegi hama hindu kolendegi Allah ta'ala kirit Quran ga wahi Quran ga wahani fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh ena ya ena gegge
فخسفنا به وبداره الأرض إينا كندور إجت تما الله غامبوا كتير بيمجاديا فايبون داتم يهون نفرني بلنتي يهون نفرني إجت إينا وسجيجا وانيكو دور تكاي بندو إجت مهر أديا تني يهون نفرني إجت بيمجاديا داتم فرني إكان هيفهد ديوارو بسمني فخسفنا به وبداره الأرض ما كان له من فئة ينصرونه من دون الله إنك وحياة تبي عوام النبي صلى الله عليه وسلم إنا هي تري كم فور كده ما بسم يكون حساب نديه بمقادية جمبويا كتير الله سبحانه وتعالى بما وانا قسم يلم والي مداتن أني قربوا كم امتحان قربوا حسين والأنفس أدي نفسك جندوايا لو بيوا بابا لو بيوا ماما لو بيوا أميها نادو فريميها إما الله دبي دارين إما إبايا بدك لو بيوا بايا إما لو متين جندوايا كمس الله سبحانه وتعالى كوني بيستهم امتحان قربوا حسين والثمرات أدي مدا أدي ميوات أني قربوا كم بلوا ميهم بسار موسم النوايرا دانو حدا ميهم بسار موسم النوايرا فاسكن جها تفات كي باي غوانت أكبر غوانت غنى ميستكون تكتي حدن قرا مسكن نكم بلوا هم تكتي خندن تيها دوهنگ تيها مينne مسكن گئی تكتي मेवा हर मेवा खंडन कायरे होटे कुल्लिया का कोळिगंडे गतुदान कोळिगंडे गतु हम इति नुवत हारोनुवे उळेको एतगति हारोनुवे केवेवरं हारोनुवे होट्टा एतगति हुरिहा इचिंगा हदा वस्समराति मेवातं मुनि परब्वा और फहाकुं वस गद विसारे गेतरेगा अरुणदा मिदिया हर दा रहिगमिया गुळाई ए वर वाय गदवि इरे एंगेरियकी हिंदुनो गुळाय मुनि गाय गंडक लक्कें है रुफिया गच्ची हला को हिंगच्चे मुनि फलो गस्तका चुसम हुरिहा च गाय गंडा फसते को रह गहे हुरिहा गस्तम समय को बिंदांग वसु हुरिहा मसकत दिए दान दिन नबी इराद करवे के बदल अल्लाह दे बोवन ती इम्तिहान के दिखम की कुरान मेरी बयान को दे अल्लाह सुब्हानहु व तआला इम्तिहान के वक्तरता मेवातं मुनि कुरबाग अउने कुरा मसक्कै नियमत लिबिदानं हितं उफावरि कमलना अल्लाह हदरत को दन्नवंजे एक बरकाई लेबो या दरगोते अथवदान हकुम वक्त जावस मिहुगे स्वीन वसन्नान हसद वरिंग नुबायकम सन्नान हिमाय कंकम सलाम कोदु अल्लाह सुब्हानहु व तआला हदरत दुआ दन्नवंजेन अरुमेंगे बारू रेखम कुन्नु दुनिया का अल्लाह सुब्हानहु व तआला देवा बार हुरिया सिच्चकी अल्लाह कर कुलदु वंतकम तेरेगा मी दुनिया के दोस्तन हेद करो मी केंतनी या बल्लवा मिहरी इम्तिहान गे वक्तरतन अल्लाह सुब्हानहु व तआला कीर्त कुरान गे मी आयत का बयान को देबेवी हम करूं तियवा मी हम इम्तिहान करवा हुसी में बिरुगन नजात के कंकम में दूर करवा गे बंडहा हुन कम के तेरे कंकम में दूर करवा गे तियवा मी हम नतिम अल्लाह देवी मुदातम bay मुनि करवा गे दो बिवा नफ्सु तियवा मी को लो मतिन जंदवा गे तियवा मी हम के मेवा तंग उनि करवा गे बिफदा कंकम परिमति करवा गे तिम अल्लाह सुब्हानहु व तआला tiaba yang imtihan korabwa husemi dunia ka demiang gawani wabashiris sabirin kade gafan kaitirin nang ufawir kam ga khabar tibwasha bifada imtihan ta ma Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratum kurimat we ganna hindu Allah ga hadratum Allah subhanahu wa ta'ala mi bayam dia kala imtihan tang ila subhanahu wa ta'ala kurimati prabawahid Allah subhanahu wa ta'ala kalau tahung terega tibene ekang kamak kittiriwa mi hongai iman kam ga hulwari ei iman kam ga hardana iman ga hulwari ngai Allah hang huriha kam gas wakil qura mi hongai honnaki mi fada kam mi honna Allah ga hadratum kurimati prabawah hinama emi hungga hitam beri vegandan surta haki mi imtihan ke
mi Allah kurmati korbi imtihane ke mi ge badal irada korbi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ge takit Allah irada korba he bagutika gendwane irada korbi adi debbawane insyaallah mi ge irada korbi heaven nuni nete irada korbi ya mi ge kummas hikmat wane insyaallah ei iman kam ga holiwarin Allah hingawani ifadami hunna ifadain ketriwami hunna wabashshiris sabirin alega fan ufawiri kam ga khabar debbar ehima demyan gawani kobayato miyayatu gami wa ketrinnaki ad miyayatu gami wa ketrinnaki Allah subhanahu wa ta'ala yang gawani mi ketrinnaki kombayakan ketringe ta'rif emiyunga ta'aruf Allah subhanahu wa ta'ala bayan kotte bani alladina emihunaki ketriwa mihunaki hagigi mana ga ketriwa mihunaki ida asabatuhum musibah emihunna musibate dati undagu kame dira kame emihunna hinghamanu jehe kahale kame korimati ujje kam gawanama qalu emihun bunanate bunamihun emihunaki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi hamakarun aharmannaki Allah galunne inna lillahi aharmannaki Allah ga milkakime aharmannaki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adi aharmen embridani wasila subhanahu wa ta'ala ga hadratar hai mifadaim bune ule mihun eyye kettirinnaki hagigi managa kankama kettiriwa mihunnaki ifada mihun Allah subhanahu wa ta'ala engawani ema boditi kantat timawi ma Allah ga magar rujuwa mihun iqrar wa mihun Allah subhanahu wa ta'ala eikan alukan kurung haqqu farataki eikan rizqu debba farataki eikan imtihan ta kurmati kurba farataki eila subhanahu wa ta'ala ge ay pulugakan huriha kame bani eila subhanahu wa ta'ala irada kurbi gota hakkan kankan nimiken dani migota alun gabulu kuran jeheni ay hagigi mana ga Allah hadra ketirwa mi hunnaki ulaika alaihim salawatun min rabbihim ulaika alaihim emihun ga macam hutta Allah min gawni salawatun min rabbi emihun ga salam hadratun fahussun wa rahma adrahmai Allah ga hadratun fussuma rahmai ifadain ketriwa mihun hutta wa ulaika humul muhtadun adi thedumagu libigam wa mihun nakiyo sama ibaya mihunne thedumagu libigam wa mihun nakiyo sama ibaya mihunne aiden Umar Ghafan ke kime riwayat ke ruwiya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Umar Ghafan dalu kama riwayat ke ma asabatni musibatun illa wajadtu fiha salasun yam musibat undagule dati kame duniya timang kale Ghafan korumati je kam ga wanama e korumati bi kame ga tin ni'mat timang kale Ghafan fen wada gannawe ekkamaki allula ektere ekkamaki annaha lam takun fi dini e korimati ngaya kamaki dini kotung kame madugan dana kame nune misala kami ulani dinu ka misala kami hay haram korba kame korewuni enno Allah gadar da imtihan ngayena ema imtihan ngena ketteri ma ena yoti sawab Allah gadun libeng yoti sawab dharma Allah ga hadratun libeng yoti dengan kamaki dewana kamaki annaha lam takun a'udhu mimma kanat miennone emme bodu imtihanaki miyabure ma bodu imtihan tadi purimati fawore ki mismi subhanallah kita gennavi miennone adi duniyage purimati emme bodu kamaki miyabure ma bodu kantatta mi honna purimati fawani ma bodu kantatta purimati fawani dengan kam timuna kamaki أن الله يجازي عليه الجزاء الكبير الله سبحانه وتعالى حضرته كما هو جزاء كتربيما هي جزاء الله سبحانه وتعالى حضرته كما كتربيما
नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मसलूक गायसावे गाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुकरबनी इदा मात वलदुल अब्दी तिमंग अल्लाह गे इदा मात वलदुल अब्दी अळिगे दरियको मरोज्य कम गावानम अल्लाह गे अळिगे दरियको मरोज्य कम गावानम قال الله تعالى لملائكته الله سبحانه وتعالى إله ملائكة بيكن أنغوان قبلتم ولد عبدي تيمن الله على دريق فرانه تهبوي تبيكن ملائكة بيكن الله أنغوان فيقولوا نعم إبيكن ذنوان تآده إبا الله على دريق فرانه بيكن فيقول الله سبحانه وتعالى بسمه قربانه قبلتم ثمرة فؤاده ඒනග හිතුගේ මේවායේ තිබින්දදී මේවාහිගේ තිබින්ද ලැබී තිබේකට මීහෙක්ගේ දරියකු මීහකාවා කියදියා කි හැද රවානේනා එම ඒනග හිතුගේ මේවා එන්නුන් තෝ තිබේකන් තිබින්ද ලැබී අල්ලාහන් ගවාන فيقولون نعم فهيبكن الله دنවාන ආදේ ඒනග හිතුගේ මේවායේ මිගෙන්නේ فيقول الله بصحيح ربوانه فماذا قال عبدي دين افاد بودو كم دماوي ما تيمن الله على بني بحقي کو باي فماذا قال عبدي فهي تيمن الله على بني بحقي کو باي افاد بودو كم اينا كورمتي بيما فيقولون فهي ابيكن دنوانه حمدك إبا الله حمد كفينا إبا الله حمد كريه واسترجع أدي إبا الله مگر رجوع وجينا إبا هي كي كفيه إكرمتي بودو امتحان أنا كي كفيه فيقول الله تعالى فالله سبحانه وتعالى إبيكرنا وحي قربوانته ابنو لعبدي بيتا في الجنة स्वर्गेगा तिमंग अल्लाह गाड़ा त्यबा में गे बिना गंडवर बिना को दिवार मीहिग दरिया को फतुगा मारव दिए एकम को मचंगे ना खितिर विजय अल्हम्दुलिल्लाह हिम अल्लाह सुब्हानहु तंगवाने मलाइक बेकल नंग बीमा एना एकम को मचके कुरीमा एकम को सवाब दरजा धर्मय के गोतुंग अजर के गोतुंग स्वर्गेगा एना गंडवर बिना कुद्दिवाशे वसुम्मुहु बैतल हम्दी अदि ए गंडवर नंदेशे हम्दुगे गेगे नमु बैतल हम्दुगे नमु बैतल हम्दी हम्दुगे गंडवरुगे नमु ए गंडवर नंदिवाहे हिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बसुलुम वसअउन मिहा वेगंदनी कितरिवा मिहुन अल्लाह सुब्हानहु व तआला हदरतुम बड़त इम्तिहान द कुरिमतिवा हिंदु कितरिवा मिहुन अल्लाह सुब्हानहु व तआला हदरतुम लिबेन कोई सवाबा धर्मा के बड़का नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस बसुंगे गोतुगा हुरिहा वस मोळंगति हा मुमिन अड़ाया हुरिहा मोळंगति मुमिन अड़ाया ये हदीस बसुंगा मेंदनी आजबन लि अम्रिल मुमिन मीहा में तो हैरान बंजी है मुमिन अड़ाया में तो हैरान बंजी है इन्न अम्रहु कुल्लहु खैर एना दिमावा हुरिहा कमिग्गास हेवे वनी एनाया एना दिमावा खुम्मे कमिग्गास ती हेवे के एनाया एमा एना के कंत का तो हम हैरान बंजी वलैस ذلك لأحد إلا للمؤمن मोमिन अड़कन नूनी मिकमिन निते दिमावा होरिहा कमज्जा हेव मियोती मोमिन अड़ाया मोमिन अड़कन नूनी निते मिमका में मिदरजे निते मोमिन अड़कन दिमावा कोम्मे कमज्जा सयो रंगलो गई मुन्ननी किहिनतो कोम्मे कमकों हेव गई मियन्ननी नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान को देवई इन सोबतु सर्रा
enang ufawari kam dimawi je kam gawana ni'matil libni ufawari kam dimawi ena bodanwane ena bodanwa sakara ekamangena sukuru kuri ni'matil libe hidu ena yang ingin jami Allah dewi ni'matik mikama sukuru kuran jeheda saya kata nawas kami kang heda kuran jeheda ilmu libuni misami ilmu faturan jeheda kam misala darin libuni ke darin nak ilmu ganna din je darin hegot ga tarbiyat kuran jeheda kam misala Allah wagutu hus wagutu dewi bodun ni'matik kami mi wagutu bekar kollan wanaka dulahi sihhat dewi mi hada bodun ni'matik kang mi libunu fursatu ke beno koggan hafigandu ke bar kolen hotte baje he kan he amal ko kan tat qura subhanallah mv ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis ko in asabathu sarra enang ufawari kamen Allah ka hadratum furimati qurba hinama sakara syukur kurena fakana khairan lahu fa ekamuga hewe enang mati syukur kurima itur koddewa la in syakartum la azidannakum hama karun tibami syukur qur'ana hama karun tibami nang itur koddewa husima itur koddewa husima syukur qur'ana nang Allah ni umaitang itur koddewa wa in asabatuhu darra adi dati undagu kame bodo kame ena dunia ga musibat nicce kurimati wi efada bagutuga sobar ena kittribe kekkure ena kittribe dulum bonanwa kala basta bunna hada mayu sahibaro elwai nulayena adi be samarangal goten goitto ena kurewen hori hori ha masakaten ena kure bayye bibe sarwa ko ena farwai liben oi komme magigga ena hifaya ko kuriyadde angalo heyo gotuga ena ebi je kam gawana ma fakana khairan lahu ekam besmani fahena ngonna heba ima dekame adamu dere ame korimati duniya ekkamaki hiyo anekkamaki dera hiyo kan dattaka hiyo non kan datte bahi hinghama je kan dattaka hinghama je kan datte hinghama je ufawari kan datte korimati wa hindu kaitteri wi ma Allah subhanahu wa ta'ala hinghama je ufawari kan datte korimati wi ma syukur kofi kam gawan ekamuge oin hiyo rabbode na ekamu sabung ena ni umaitang Allah itur koddewa adi hitamari kame dera kame undagu kame dati kame ena hinghamalu je kame moliyori kame ena ya kurimati vijje kam gawana ena ekama kettiriwe ma ege sabun Allah subhanahu wa ta'ala hadratum ena ya fahmu sawat eves ena wi warabdo hebe ehme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbani innan nasra ma'as sabr hama karun nasro libeni kamya libeni kettiri kamay hoge kamya libeni kettiri kamay hoge miya ko hama warad dahan higada dahag ha warab bod dahan higada miya saga sihi gotum bus mali gotum bus nafsani gotum bus warab bod miha dahan higada adi iman kam gotum bus warabboda mi hadaran higada ekaw enage ahlu warinna enage hewede rahmatirna etabbege hiya ekam araganna ikhlas tari kama ena qura masakin hibwara azma kuma yus kamin nadi hibwara kogen ena masai kurima adigandum irada kurbiya ena aragane we ehme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani ummat gamen hibwar debone khalifan innan nasra ma'as sabri hama karon kamyab libum wani kettiri kamaya hoge kettiri kammati sabitu timay kamyab libeni demianani wal faraja ma'al karbi adi mihaya fasihatan annani musibata awasyak dati undaw kandattaka fasihatu wasmiyangan wa anna ma'al usri yusra hama karon komme dati undagulaka ekuga weye fase hai komme dati undagulaka ekiga fase hai be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kotte
दुनियेगा एम्मे बोड़ती मुसीबा इतन एम्मे बोड़ती दाती कंगं एम्मे बोड़ती इम्तिहान तन अल्लाह कुरिमति करबी कुम बैकत्तो अल्लाह हदरतन एम्मे हेयकम बोड़ एम्मे अल्लाह सुब्हानहु व तआला हदरत दोब्बति कम बोड़ इंसान एम्मे बोड़ती इम्तिहान तन मी दुनियेगा कुरिमति फावा एम्मे बोड़ती इम्तिहान तन अल्लाह कुरिमति करबी अल्लाह हदरतन एम्मे लोब्बति कम बोड़ इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मसरूगा में ननी असद्दुन्नासि बलाअन मीस्ता उतरें एम्मे बोड़ती इम्तिहान तक कुरिमति वी अल-अंबिया नबी बेकंदर एम्मे बोड़ती इम्तिहान तक अल्लाह कुरिमति करबी सुम्मल अमसल देंग याज हिगिंग आमी नबी जो नफहोगा दिन तिब्बे एम्मे सॉलिह वालों फल अमसल फहदेंग याज हो युब्तला रजुल अला हसबि दीनि अला इम्तिहान करवेनी एनागे दीनुगा एना साबितुआ मिन वर्ग मच्चने एनागे दीनुगा एना साबितुआ मिन वर्ग मच्चने ना इम्तिहान करवेगिंदानी फ़इंकान फ़ी दीनिही सुल्बा एनागे दीनुगा वरुगदे साबितुआ एना होरिज कमगावानम इस्तद्द बलाउहु वदी एना गन्ना इम्तिहान तब बढ़वाने दीनुगा एना वरुगदा साबित हो गया ए इम्तिहान तब होते हैं मिहों के फुरस्सार या मलामत कंदुस मिहों के जिस्मा मिहों के फुरस्सार या मलामत मिहुरिहा को से इम्तिहान तब होते हैं करना कुर्बत वइंकान फ़ीदिहि रिद्दा अदि एनग दीनुगा एना यह साबित इब्तुली अला क़द्रि दीनिही एनग दीनुगा एना साबित हुआ मिन वर्ग मच्चह एना इम्तिहान करवे इब्तुली अला क़द्रि दीनिही एम्बी मा एना होरी मिन वर्ग एना इम्तिहान करवे फमा यब्रहुल बलाउ बिल अब्दि हत्ता यत्रुकहु यमशी अलल अर्दि वमा अलैहि खतिय्यह अल्लाह गाले की भाई इम्तिहान तब वकीबे नुदाने एनागे हर्षगंडुगा फाफै नदी बिमुगा हिंगा ओले फुमद्दान दे एना दू कुल्लंद ए बही एना अल्लाह का हदरतो अल्लाह का अलायन अल्लाह का हदरतो इम्तिहान तक खुरीमति उन्दाने इम्तिहान तक एना किक्रम गुस इब्बस फाफै नदी बिमुगा हिंगा ओले फुमद्दान हिमा खुरीमति वा इम्तिहान तह के खुरीमा खुरी सवाबा दरमाग बोडकं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस बसुओं से बयान कर दे मैंने हदीस बसुओ गया बस रिवायत में सावे दुनिया का बड़ी मुसीबत तहगा उलमी हो अल्लाह का हदरत गया मित हो गिनवेन बड़ी इम्तिहान तहगा दुनिया का उलमी हो अल्लाह का हदरत गिनवेन गया मित अदि आफियत गाहुलुरन नंगे बही दुनिया का इफादा इम्तिहान तक कुरिमत नुए उलमी हो नफन्नान बड़ी इम्तिहान तह उलमी हो अल्लाह का हदरत अल्लाह दिवा अजरा सवाब के बड़का फिन हिंदुगा एमी हो हितंगराने आहर मंगे मुड़ी हयात का एककुम इम्तिहान तह उलन जहुन्नम आहर मन दुनिया का उलन दोस्त होगा एककुम वे सहर मुसीबत तह इम्तिहान तह उलन जहुन्नम आखिर तो हाथ बड़ सवाब मिली बनी इम्तिहान तह गाहल इम्तिहान तह के कुरिमी सुभान अल्लाह सुब्हानहु व तआला हदरत अबद वस्तन्न जिन आफियत गा हेट्टेम दोಳ से हदुगा हेट्टेम दन्न जन अल्लाह हदरत अबद वस्तन्न जे मिहा दोಳ हेकन लिउ मकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला हदर हुंदे वा निअमत इम्तिहान कुरिमति करबा फिंदु एना मति इम्तिहान कित्तिरु एना अमिल्ले दन्नवा कनवान मुसीबत जस्सवा अमिल्ले दन्नवा कनवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करबा फाकन नहीं अब दोस आफियत का लेहट्टम दन्नवन जिहेन एक मुसीबत अल्लाह कुरिमति करबा फिंदु एक मर रोहिन जिहेन अल्लाह का नियाफल रोहिन जिहेन एक मर कित्तिरि वन जिहेन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
Yang hadis Rasulullah warga ngasemani inna idhamal jazai min idhamil balai. Inna idhamal jazai libe sawabuge bodokam kandelige midani min idhamil balai. Imtihanuge bodokam balai. Miha kurimatiwa imtihanuge bodokamuge majjahe libe ajruge bodokam binaya fa onnani. Wa inna Allah idha habba qauman hamakar Allah subhanahu wa ta'ala bayakumi hunde ke lobi odugam fi kam gawana. Allah bayakumi hunde ke lobi odugam fi kam gawana ibtalahum fa emihum imtihan qarabwana. Faman radiya falahu ridha. Allah kurmati korbi imtihan ruhijjamiyak falahu ridha. Fa Allah gori hude tung enang hutte waman sakhita adi kama ruhijjamiha falahu sukhut. Allah hadratum emi hikmatnya kofa hotte ehmima Allah subhanahu wa ta'ala kurimati kurba imtihan takame duga rumen abaduas wisnan jehene imtihan takan Allah subhanahu wa ta'ala imtihan Allah subhanahu wa ta'ala kurimati kurba hindu ekama kittiri wanjehene bunanwa pada basta bune hadaganwa nekko takabbas abadus wisnan jehene mi Allah hadratum Allah timanna kurmati korbi imtihane ke mikam ga kum sevane ikir purwanuga Allah subhanahu wa ta'ala wahyi korban gawa honi asa an takrahu shay'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an fa huwa sharrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun almunmen rangale hi qura kami fahari gai almenna gohe kam ga weda gohe hi qura kami gai almenna Allah subhanahu wa ta'ala hadratum rangal kam gawedan wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum yabamihum rangal nune hi qura kam gai tibam nang hama rangal kam gawedane wa asa an tuhibbu shay'an gai tibamihum ekamakan lobi qura kam rangal hi qura kam wa huwa sharrul lakum fa hi tibam nang go he kam gawedane wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah denodi gannamani tibam nang nege hembe Nabi sallallahu alaihi wasallam komme bodu imtihane kurmati wada ganna wahid midwa qarwa kam gawe la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim mi Nabi sallallahu alaihi wasallam bodu imtihan ta kurmati wahiduga kariya gufan widalwa dua qalmi adi Yunus alaihi salam kurbi dua la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ilmu midalwani imtihan ta kurmati nganna hinduga mi fadeng dua qura Allah subhanahu wa ta'ala almen ibnaki imtihan ta dunia Allah kurmati qarwa imtihan ta kittiri wa alum kam galabas subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka